ngabantu ukhombise zakho yikhathi kuye angamubuzanga ngamadoda wangamubuzanga ngabanye abantu wambuza ngaye wathi iphi indoda yakho wathi yena no anginayo anginandoda wathi uJesu usho kahle ngoba naleyo namanje leyo nayo akusiye yakho uyakholwa kodwa namadoda wena ubuvila buyindoda ungafuni ukusebenza nje indoda leyo fanele udivorce njengoba wena nje ukhuluma ngako uhleba indoda kodwa uthi mina wena nje ukukholwa nje unamadoda wena fanele wadivorce njengoba wena uhleba nje uhlebe ekseni izo liyosho indoda leyo okufanele uyidivorce nowesifazana akakufunanga Losifazane waphika mayifika kuJesu wathi akunandoda njengoba nawe uyibona ungcwele nje wena ngithi utshela ukuthi uluke njengoba unenkani indoda leyo nkani okufanele uyidivorce njengoba ungatsheleki wena indoda leyo okufanele uyidivorce hayi akunandoda ngingcwele mina umzakala wena njengamanje naye kusiye yakho divorce lento kusiye yakho njengoba udelela nje wena indoda leyo fanele uyidivorce njengoba ungezwa nje wena indoda leyo nje fanele uyidivorce njengoba ufika late nje konzweni indoda leyo fanele uyidivorce fanele siphuma la siyodivorce wonke la madoda siphi indoda yakho uthandandoda uJesu usho kahle vele akusiwo wami yayibona lezi zinto akusize zakho inhleba akusiye yakho ukhuluma too much akusikho wakho ukuvilapha akusikho wakho usho kahle vele mawuthi anginandoda uyithole nje nawe lezi zinto sezikubambile kodwa kahle kahle akusize zakho God let's go divorce Let's go divorce. Namlende ethi phukula kamasinyane nami ngiyadivorce namhlanje. Lento manje ethi ngiyashiya mina ngiyayeka manje. Lento le manje ibe nenkani ngiyashiya nami ngiyadivorce abazalwane. Wonke umuntu akawudivorce. Chi. Lezono zakho wena usukholwa ngithi wena usuyakholwa awusazenzi lezi ezinezimpondo elezokwazi ukuyiweya ubone ukuthi hayi lezi ezabanye izingcono ezami izingcono lonto west wena ukalungu wena ulungile wena mafika ufika uJesu uhlelwe ngomthombo ngcwele oh Jesus fika uJesu uhlelwe ngomthombo engiyamthanda uJesu bazana uhlelwe ngomthombo hey I'll take it ongathi uJesu uhlelwe ngomthombo kanti kwawumthombo phezulu komunye umthombo wena ungabona uMaria ekhona uJesu wangacabanga ukuthi uMaria ukhona uJesu kanti uJesu wayibona uMaria mawubuka wena ungacabanga ukuthi uMaria ukhona uJesu oshushuzela uJesu kodwa kahle uMaria uJesu wayikhona uMaria angisazi ukuthi chapter 5 uJesu uphilisa umuntu ngaseBethesda bazalwane sayikhuluma le ndaba ukuthi wayekhona yena eseBethesda ekhona phezulu eJerusalem kodwa lo muntu lazama ichibi limzamazamela kodwa wayenganyakazi kungabi bikho umuntu omsizayo nalapho uJesu mayifika awu glory to Jesus uthi uJesu uyafuna yini awexela lithi uJesu uthi uyathanda yini ukuthi uphile uthi anginamuntu uJesu akuzange ukuthi nomuntu nobona uthi uJesu uyafisa yini ukuthi uphile uyathanda yini ukuthi uphile uthi anginamuntu mina ongangisiza kadalazi ukuthi lento kaJesu ayihamba ngama connection musuno uJesu ama connection abo basebenzela kakhulu lento umflow noJesu you are divinely connected awusamdinga umuntu ngoba usune divine connection vele umuntu uyathanda ukuthi uphile usho njengaye lo sifazane anginandoda nawe uthi anginamuntu mina ongangisiza ngoba kwesinye isikhathi sidependa kakhulu kubantu sitshela ukuthi no mina masengazana noSibanibani cabanga ukuthi association izokuvulela iminyango kanti association ukuthi wazana noSibanibani angeke ukuvulele iminyango mawazana noJesu uJesu uvula iminyango mawukahlangana noJesu uyakwenza izinto ezenzeke kodwa iassociation ngoba bakuvulelile bazofuna uphinde hayi angazi kwenze njani ngoyincane bazofuna uphinde ukhokhe ukuvulela noma ungena emsebenzini wangena ngokuthi iassociation uzokhokha mawungakwazanga ngemali ugwaza ngoqobo lwakho ngiyakhuluma
isonto ekuseni noma kwazanga nemali ukwazi ngombolo lwakho so rather uconnecte kuJesu rather ubheke uJesu yena yedwa ongadingi ukuthi uzukwazi uthi anginayo umuntu angazi nami uthi anginayo umuntu nami ozongisiza kanti akazi ukuthi seliyazamazama njalo manje njengoba uJesu uyathanda yini seliyazamazama iqhinga awubazalwane yayina understand le ndoda ukuthi njengoba uJesu eyibuza ukuthi uyathanda ukuphila ukuzamazama kweqhinga layo yona esalinda lo muntu ngihlala ngikhuluma le ndaba mangishumela ngathi lo muntu wayivele ne disadvantage wayivele yena evele ku disadvantage ngoba laba abanye ababevele benabo abantu ababasizayo enumithile vele bayithakanayo umuntu ozomsiza laba babenawo ama connection babenabo abantu bakunyakaza ingelosi mhlawumbe babaqhube babangenise enyakazeni kwethini kodwa wena wayengenaye vele umuntu awususa amehlo akho kubantu wena mathele kuJesu awususa amehlo akho manje nakule breakthrough ifunayo awususe manje amehlo akho ethemba bani ozovulela ithuba awumane mathele kuJesu ngoba uJesu yena yedwa ozozabasela ichiba sahambeni bazalwane kuthatha sethi uJesu usuthisa abantu ngezinkwa so he is the bread of life glory to Jesus asiphuthume bazalwane ngenxa yesikhathi he is the bread uyisinkwa sokuphila wabanika izinkwa wasesijika uJesu ethi no ngiyacabanga ukuthi lezinkwa kuphela indaba ayipheleli lezinkwa enginike zona zasenyameni isinkwa esikhulu siyimi uma nike nadla mina niyoba right niyophila naphakade manje sinenkinga yabantu abafocusa kulezi zisu zasenyameni bakhohlwa ukuthi uJesu abake badle ukudla ilona ukudla bavulela indlela I was listening to umfundisi uGumbe echaza lento yephasika ukuthi ulwandle olubomvu lwavulwa ukuthi kwakhona into asebeyidlile ukuthi uma befika olwandle olubomvu baphuma kanti ngezolo kanti sebedle iwundlu igcwele isiso so akusiyona induku eyavula ulwandle into eyavula ulwandle into ekade beyidlile lento engaphakathi ngathi ngomunye unyaka lento engaphakathi lento isesilumcimbi lento engaphakathi lento kithi ngaphakathi uma wamkela uJesu njengenkosi nomsindisi lento ibangaphakathi so mama sikolwandle olubomvu ulwandle aluvulwa ngenduku ulwandle lwavulwa ukuthi khona into abayidlile khona into egcwele eziswini ulwandle lwahluleka ukungakwazi ukuvuleka ngenxa lokuthi ulizo wayekhona ekuqaleni ulizo wabiza ulwandle lwaba khona uyena ulwandle lwarecognize lento esesisusa uthi angithi into edlile udle manje badla umfundisi umenze lutho ngaphandle kamfundisi bamdle umfundisi gcwele inhliziyo badla umfundisi abanye badle abazalwana ababaziyo bagcwele inhliziyo kodwa uJesu akekho enhliziyweni abanye umshado wakhe ubona ugcwele inhliziyo uqukethe ugcwele eswini kodwa uJesu akekho enhliziyweni make kwanyakazisa lento eseswini bona ukuthi make kwanyakaza umshado hayi usephelile ngayo ngoba vele enhliziyweni ugcwele umshado make kwanyakaza umfundisi wangazathi uyabheda naye sephelele ekholweni ngoba enhliziyweni vele agcwele uJesu ugcwele umfundisi in the next chapter bazalwane lithi iBhayibheli uJesu ufika ngomkhosi wamadokoda ufika ngomkhosi wamadokoda ngiyamthanda uJesu ufika manje umkhosi usuphelile athi bakhona onyiwe hayi akeze lithi iBhayibheli kwathi umkhosi usuphelile ngelanga ngosuku lokugcina lomkhosi lithi ngosuku lokugcina lomkhosi uJesu wahamba wathi bakhona onyiwe akeza phuza ngoba he is an oasis uyisiphethu an oasis of life isiphethu sokuphila kuthi noma uzathi uJesu ophuze mina akasozafa uyisho lapha kuthi kuThessalonike 12 yathi noma efa uyophila futhi ubone lapha kubabhaza kithi
sihlangana nezinto ezishayayo kodwa ukubone lapha kubhabhaza into yasezulwini. Sihlangane nezinto ezenza ukuthi sibe frustrated kodwa into yasezulwini lokho ibhabhaza lapha kune-oasis, kunomthamo lapha ngaphakathi. Sithi izinto mayifika kodwa ngizwe ukuthi kufuka indumiso ebhabhaza lapha ngaphakathi. Amukela uJesu waba umthombo ngaphuzi. Lithi wama ngosuku lokugcina nomnkosi wathi makhono omileyo akeza phuze. Namanje ngathi usababiza uthi makhono omileyo akeza phuze. Asamemba zona isikhathi sami bathandikayo. Lithi iBhayibheli kuchapter 8 uhlangana nowesifazane obanje umbotsheni, Hayi. hlangana nowesifazane obanje umbotsheni. Lithi iBhayibheli, hayi yabona ke le ngiyamthanda uJesu. I love the book of John bazalwane. Ngiyayithanda incwadi kaJohane nje iyangisiza yonke. Kuneyingcwadi eziwuthuke ngiyithandayo. Uma uzongitshela angisho kuphela nanami ngiyithanda kodwa mina lezi ncwadi lezi ngiyithanda. Yabona incwadi kaJohane bese kuba incwadi kaSamuel. Yabona lezo ncwadi lezo hayi. Lithi iBhayibheli baletha uJesu bazalwane. Lithi uJesu ubhizi uyafundisa la. Ubhizi uyafundisa ucacisa imbhala. I don't know ukuthi uyafundisa ngane. iBhayibheli lisitsheli. Lithi kodwa baletha owesifazane owayebanje uqotsheni ephini. Ngihlale ngikhuluma ke lento kokumazibuko ngoba sesihambe kakhulu ninongcebo. Ngithi angazi ukuthi lo wesifazane wayembethe noma wayengembethe angazi. Ngoba manje iBhayibheli wabanjwa oqotsheni okupossible ukuthi she was dragged from embedeni vele wathi wena usuphingile woza sihambe siye kuJesu. Bona babethi baninga uJesu kanti baninga uJesu opportunity. Eish. Ngesingabo babethi bafuna ukubona bafuna ukumtrika uJesu ngoba all this time uJesu is building a case and an evidence. Ngesingabo babefuna ukumtrika uJesu befuna ukubona ukuthi uzothini. Bafika kuye bathi no losifazane ubanje uqotsheni ephinga kodwa umthetho kaMose uthi onje akakhambe ngamatshe. Yawazi hypocrites, very hypocritical. Abazenzisi bathi mabefika uJesu bathi hayi umthetho kaMose uthi onje. Number 1 umbuzo uthi yayikuphi indoda? Hey. Mase selethwa yedwa nje. Ubanjwe yedwa bephinga yedwa. Cha ngiyabuza nombazana bephinga yedwa. Wayengayedwa. Kodwa bathatha wesifazane amadoda ayishiya wona. Ama reason mawufunda lencwadi uthi go deeper ngathiwa kungenzeka ukuthi babona babephuma khona. Baba mazingami ukuthi amathuba ukuthi nabo bake bangena khona maningi. Kodwa ngenxa ukuthi fanele manje bona bavele be-right ngiba abafarisi bona ba-right fanele bona bavele be-right bakhathela wesifazane bathi Jesu umthetho uthe ngiyamthanda uJesu bazalwane. Lithi iBhayibheli wabayeka bathula wagoba wabhala phansi ngomunwe. Lithi wabhala njalo ngisho namangazi wabhala iBhayibheli alisho ukuthi wabhala namangazi ukuthi wabhala kodwa wabayeka bakhuluma wathula. Uthe mayiqeda wasesekhuluma izwe lodwa wathi ongenaso. Eish, makathatha uqala. Lo nje uklina athi nje nawe nje usenawo amadoda. Usulokhu nje ukuthi awukho awuphumqolo nje nawe. Just uma ongenaso. So hayi ngomthetho kaMose. Engiza ngomthetho kaMose. Masibuyela kumthetho kaMose ongenaso uphuma ntoni ke nje aqale. Wonke umuntu wayibonela ukuthi hayi angiphumqolo. Lithi iBhayibheli nga one by one bashiya amatshe bahamba ngikho lapho bazalwane. Let's aspect quick. Kuchapter 10 umali usomuhle. Kuchapter 11 la indaba iqala khona. Ufika ugula uLazaro. I love Jesus. Ugula uLazaro kuchapter 11. Lithi iBhayibheli uLazaro uyagula. Bayuthumela umlayezo. Bathi lo mthandayo. Lo mfundi uJesu ayithi akabazi uMartha noMaria. Ubazi kahle uMartha noMaria. Kodwa uJesu mawufika umlayezo uJesu akayo. Lithi wahlala uJesu waqhubeka naye kwenzile. Naye kwenza. Lithi waze wafa uLazaro. Owasilinda uJesu isimo saba wesa.
ngihleka ngoba sake sahamba nonkosikazi sayoshumayela kwenye indawo shumayela kahle indaba kaLazaro thi mina hayi uNkulunkulu uyasiyeka isimo sibe worse awukuthi angibuzanga la ngenasenyanga ngithi masipenda sithumayela lapho kwangathi yonke into iba worse athi nkosikazi lezi injumayelo zakho aje bona lezi injumayelo zakho aje uthi mawuthi zobuka manje yonke into iworse uyasilinga isimo sibe worse wabona uJesu ukuthi no angikwazi ukufika number 1 egula ngoba ukufika kwegula kufanele hayi vele sekubaphilisile baningi so ngisilinga kwasilinda saba worse bazalwane angazi ukukhuluma nobani kodwa ngicela ukutshela imessage engajwayelekile kwale Sunday morning ukuthi isimo sazoba worse away with the gospel lethi sohlala siphila kamnandi sinaka izinto ehamba kahle ake sikulindele nje ngelinye ilanga ukuthi no isimo sizoba worse sizoba worse asizokuhlala simnandi njalo khona izimo ezizoba worse empilweni sabathe uthatha lokho uhlanganise nalokho ungahlangani lutho isimo sibe worse away with this banana Christianity esifundisa ukuthi sizokwamukela okuhle kuphela enkosini ake sikulindele nje ukuthi ngelinye ilanga uJesu uzoyikhanda ikharacter yokubekezela angakuniki lento oyifunayo nesikhathi oyifunayo kukhandwa wena saba worse isimo bengcone sakudunguzele uJesu angimfunele sadunguzele ngifuna mayisefile ngifuna masesiwesi ngoba uyasilinda athi phinde uyasilinda isimo sibe wesi kuyimayifika awuthi phinde uyasilinda isimo sibe wesi bese kuba yimayifika sibe wesi ulapha ithemba uthi akusekho kungenzeka sibe wesi ulapha ithemba uthi no bonke bangishiyile ubona ngathi uNkulunkulu naye ukushiyile lalela usasilindile usasilindile usasitheza that no nene yo teke ufasi uselula lokho ngamanye amazwi ngiyakwazi wena neability yokumela lokumzini so ngiyakwazi wena in you wena unestrength sokuyimela lezi zinto odlula kuzo wena usubona ngathi uyafa manje ukafa uyakula umuntu usasilindile sibe wesi very unpopular message for a Sunday morning but I'm here to tell you ukuthi no musicabanga ukuthi kuzohlala up and freeze njalo khona izimo ezoba wesi ozohlangana ezibe wesi sabathe uyasithandazela isimo singandawo sabathe uya emthandazweni uzuthi yazi ugcine nomthandazo usuduma ngiyayeka mina nomthandazo ngoba vele nalento mangithandazela vele no usiyeka ngababongo usafuna sibe wesi he will show up ngoba one thing guaranteed wafika uLazaro eseshonile sesiwesinjalo kodwa wafika lithi iBhayibheli mayifika umbusiswa ilento ke bazalwane uthi uJesu kubafundi bakhe umhlobo wethu uLazaro ulele abamu-understand uJesu kulumani mabethule mayethulele siyabatshela ukuthi ufile but before asho lokho he says something uthi lokhu ukugula hayi akusikho nje uthi lokhu ukugula akusikho kokufa angazi ngizotshela abantu kodwa ngizotshela lokhu ukugula akusikho kokufa ngeke uzufe leso simaselanga ukuzobulala lokhu ukugula akusikho kokufa kodwa ukuthi kubonakaliswe ukhansinyuliswe indodana kaNkulunkulu lokhu ukugula akusikho kokufa akuzange uJesu ukhuluma into eyindida ngoba uLazaro egcineni uyafa kodwa uJesu uthi lokhu ukugula akusikhona kodwa kokufa because uJesu uyazi mase ngifikile ukufa kuzomdedela uLazaro lithi iBhayibheli ke bazalwane sengihlala phansi bazalwane lithi iBhayibheli mayifika uJesu bayeza odadewabo bakaLazaro uMartha noMaria bathi hawu uJesu ukuba ubukhona ngibusiswa ifaith yabo ukuthi inkosi ukuba ubukhona umfowethu ngabe uyaphila bazalwane ucabanga ukuthi uJesu wayengeke wazi ukukhipha izwi esezulu ukuthi uLazaro uyagula noma engafika uJesu wayengalikhipha izwi uLazaro aphila but there's something uJesu I understand bazalwane uJesu waye understand lento ukuthi ukufa kaLazaro no is strategic for me nami ngiyadinga ukuthi uLazaro afe angiphinda
It was strategic ngoba uJesu naye wayedinga ukufa kaLazaro because ukuba uLazaro akafanga ngaba kumkhatha ngaba kubanga ukufa kaLazaro kwaba yicatalyst yokuthi uJesu lento ayizele kube yona efezakalayo. So now I understand why Jesus ahlala nje. Wasiyena isimo because he understood ukuthi I'm going to use it. Lena ukufa kwakhe ngiyadinga kungisebenzele nami. Yabona leso simo leso sidingwa uye. Yike sidedela ukuthi kudlule kuso ngoba uyasifuna ukuthi sisebenzele yena. Or when you thought it was about you, it's not about you. Leso simo sikho ngawe. Kodwa usisebenzisa kuwe ukuze sisebenzele yena. Hayi isimo sikho ngawe. Kodwa uyasidedela sisebenze kuwe ukuze sisebenzele yena. So ukufa kaLazaro was not about uLazaro, but it was about him being glorified. Kwakungaye kwafanele yena adunyiswe abonakaliswe ukuthi unamandla kangakanani. Angivele ngibani lethi ke iBhayibheli lasifunda khona semphilisile uLazaro wamemeza wavuka. Mase sevukela uLazaro lithi iBhayibheli vele kwangababe nabafundi babengamfuna uJesu ukuthi aye eBethania. Kodwa usekhona ke eBethania. Usemvusile uLazaro eBethania vele la ufuna ukubulawa khona. Vele basebevele beplana ukumbulala. Abanye bathi then is why uJesu ake wathatha insuku mhlawumbe was contemplating should I go should I not go. In fact mayethu uyaya ethi fanele siyobona uLazaro abafundi bakhe bathi inkosi uyazi ukuthi ufuna ukubulawa nje eBethania. Jesu uthi kodwa eBethania la ngiyakhona. Lithi iBhayibheli mayifika amvusa uLazaro mase sembusile ke la sifunda khona lithi babe khona nabantu abaningi isiqhubu sasikhona ukuzombona uJesu. Kodwa hayi kuzobona uJesu kuphela. Nokuzobona uLazaro. Ngoba ngenxa kaLazaro abaningi bakholwa uJesu. Oh, when we evidence uLazaro was an evidence yokuthi uJesu uyakwazi ukuvusa umuntu. Number 2, uLazaro was an evidence yokuthi uJesu uyakwazi ukuhlula ukufa. Ukufa kaLazaro was very prophetic for uJesu because uJesu understood ukuthi no mina kusafanele ngiyohlula lento Lazaro ekohlulayo wena ukwazi ukulala ethuneni ngoba mina kusafanele ngiye ethuneni ngiyohlula lento kwahlulayo ukuze ukufa kungabi namandla. Yikho phela ethi okholwa yimi noma efa kodwa wophila. uLazaro usheshile Lazaro kusafanele kuye mina ethuneni ukuze wena Lazaro nomufa kodwa wophila. Ngizothi evidence wena uLazaro was just used by Jesus for his glory. To provide evidence ukuthi uJesu ukufa ukwahlulile. You are an evidence. Mangabe kuthiwa endaweni uJesu uyakhona ukusindisa umfana emncane. Uvela mina ngithi ya ngisukela lokushila uJesu wangisindisa ngeingane. uJesu uyamsindisa umuntu emncane because I'm an evidence. Uma ngabe kuvela abantu abathi no but ukholwa kanjani izimo engahambi kahle fanele kuvele wena uthi ngiyakwazi ukholwa izinto zonke engahambi kahle kuvele wena ngoba uyi-evidence. Bathi abantu yakhona yini ukusindiswa uhlushwe indoda ukholwa kuvele wena uthi no ngiyakwazi ukholwa umnyana wami engakholwa kuvele wena uthi ngiyakwazi ukholwa sengidlule intweni enzima sengidlule intweni ezibuhlungu kodwa ngiyakwazi ukholwa ngoba uyi-evidence wena. Leso simo sasimezelanga ukuzobulala kodwa leso simo uJesu wayefuna ukuveza ubufakazi babo. Uyakhona yini? Can you survive a divorce? Uyakhona ukuphila after divorce vele wena uthi hayi no uJesu wangcina nje nami sengiyile being married and after being married ngiyakwazi ukuthi uJesu angcine sengidivosile ngoba wena you are an evidence. But no wena elokishini siyakwazi nje ukuthi wena kuyisidaba sendawo kuvele wena uthi no ngiyakwazi ukuthi uJesu athathe isidaba sendawo asihlanze asikline sibonakala ukuthi no uJesu uyakwazi ukusindisa insizwa. Kuvele wena sekuthiwa awekho amantombazana asindisiwe eBlaboshi kuqhamuke wena uyisikomkom sentombi intombi ethi mayinyathela fakazi abantu baselokishini ukuthi impela uJesu uyasindisa. Sibona ngosibongile usibongile thina siyamazi usibongile thina siyamtshela amafayela ngosibongile
isavane ekhanda. Sibongile ubebeka isavane ekhanda mani mase seseyindaweni kodwa kwafika uJesu sesibona usibongile esephatha iBhayibheli nesonto sesibona usibongile sekuyena ofakaza ngoJesu sesibona usibongile sekuyena ofakaza ngoJesu athi I am an evidence ukuthi uJesu uyasindisa bazalwane. Angazi welcome to azi ngizotshela abantu kodwa ngizosho ukuthi uyi evidence ungajaha ukuphuma kuleso simo siyeke. Romans 8:28 konke kusebenzelana kube wokuhle nokufa kaLazaro kusebenzelana ngoba konke all things zisebenzelana kube wokuhle. All things kubi umuntu feel but all things work together for the good to those who love the Lord and are called according to his purpose. Kwababiziwe ngecebo lakhe zonke ziyasebenzelana. I have a very different message for Sunday morning. No, asheshe ufuna ukuphuma kusazoba wesi. But remember, ekugcineni uJesu wafika. And uJesu wakuhlula ukufa. Futhi ekugcineni zonke izinto zisebenzelana kube ngokuhle. Siphakame sina